Таптал киһи дуһатын уостубат барга баайа, таптал бутыыннаах олох күнэ ыйа. Елизавета онна Василий характарынан кайгаһан сүрөктеринен сөбүлэһэн 2-13 сыллаакка Максимовтар жекерген өскәбите. Билигин кинилер алаха жетеринен аал ууту ахатан үс нарын сибекке кыргыттардаактар. Сахалы сери тому тутухан оголоро үйөн сахалы аттаактар. Күнней айыына керечээне. Төрөппүттере кыргыттарын айар жогурдарынар яргы жулухан жохун жон болол аталаргар ителлер. Биһиги оголор бутун үтүө жон буола иитер туһугартан үлелэһэбит. Бэбэлерин кытта үчүй сыһыннаах, жоңго бараларгар үтүө сыһыннаах туохка бартыгар үтүөнү көрөргөттөн үөретебит. Жекерген таптал өйдөхүү төрдө. Оголору үтүө чеһиней уонна сердäк боларга иитер үөретер. Ага баһалык Василий идетинен инженер-механик бу сыллар устата ваахта голеләте. Эркеһи боларын быһытынан булка алка балыктаһыңа сыстагас. Сааскы куска барары жакүтер да күтер. Оттон далбар хотун Елизавета преподаватель. Иллен кемигер асастырын уонна картскага төһөрен куяр симигер уган лилестерин сөбүлүр. Биһиги ыл сахалы ахырбытын наһа сөбүлүбүт. Мен билен көрчө хоңором. Оголорбут сөбүлүллер, ол сөбүлән хыллар сахаһын. Ото төрү таспытыр сыһыра кайыһытыбыт. Арастан ахык кыһып, тоңорон, тоң көрчах сахалы мороженое курдук тахык кыһып. Онна арас маннык отонунан жөрелән кергетен эме ас оңрук кыһып. Оглобузун курук айылган эң каталтанар атыбыт бара. Ахалар өгестерин сиэри зоому тутуһуу басында үдүллер билин өсөбүлэллер. Айылга таккан сиэр астаахына аты курук деревина таккан иен хайылдылар, эбээлеригер хирастылар. Саха оғота кыра саһаттан айылғаны гыттемел жалты язылжықтақ. Максимовтар оғылырғар түрі дөйдуға тапталы жоңғы басты бұллақ сыйыны иңірерге кығалалар. Оны тағынан айыр жоғырдарын бары кырыларын чөчуерге сырыларын уран туран ылсаллар. Остубат таптал жоллоқ жекерген түрді бастадан туран бәйбәйіні өйдөхүйден Василий он Елизавета иккен тәң саналақтар. Өйдөхүй, обастахы, любой мнениенің барын шөбіліген қаян оңырабыт. Түгін ақпытын бардақпытын барын шөбіліген көріміт. Иккеміт түгін көріміт оңырабытын бір күттіген. Леонид Попоханы сақам сәрін таптыбын, сайлығын ұретін, сасқы күні тақсытын, сыралды кіркеқ детін. Сақам сәрін таптыбын, самыл қымсылтаған саннер қамысты әрі, сарба сағыл бұлтаған. Сақам сәрін таптыбын, сана күрдік дәлігі, сандал күнәқ сығытын, сайдар үйнер чүгай. Сақам сәрін таптыбын.